rantang koe mose agu meri kebeki kope ho o latan koleng tai kose levan tai teba kurut tang ketal harat koleng le kope kurut meng mose bangkong dahku etar ngaso war cucu onen nara pe anu betasalang itu kope nengi ya. Então, Mix, itu kulit cabu, mungkin ngajin tombo kulit ya, baik pecinggu mau kulit luta, apa lipa mbau bangkong. Dunia itu acara itu lipa. Aku cok kuliah goen pada dua ate lipa mbau bangkong. Apa kuliah sa benda ada. Dan ame poli itu tuh nggak mungkin langsung aku ada karoi lo citoko mungkin itu. Jadi ya, one ya lipa mbau bangkong teh. Yo. Toming laku. Mata kilo garula, mata kule kaku, ati tite dak dana corona, itu mbau bangkong. One mbau bangkong ho itega, aranta moto manga, jadi ngasang anak buat tukang anak bara musimai, jadi bahi bekas. Nah, bahi bekas binanain. Boleh itu itega di meti aku ponjong. One maya bendar katite, pung lain pung one maya kope, yo, kope. Tove, boleh itu itega pajung, boleh itu piring, senduk, gelas, boleh ya itu itega dea, tuak. No. Sama kedua vagal. Iyo, sama dua vagal itu teh. Jadi ya, one maya bahan pangga itu itega, ngasan dana keruna itu, pangga paang. Ngalungang itu bau bangkong kulit tema keba bau etas aku lipa boy aku lipa itu lipa yo ada tobe lipa jadi lipa latan kumbu menas rantanga dia boy itu morin dana corona one mai raja ngasang kopi ni tega coba buat tobo goet de kopi ho kopi bidang bahku ini ame lain etar ngaso ini ame wan cucu. Rantang koe mose agu meri kebeki. Kope ho o latan koleng tai kose levan tai teba. Kurut tang ketal harat koleng le kope kurut meng mose bangkong dahku etar ngaso war cucu onen nara pe anu betasalang. Itu kope. Nengitu kole latan tone mai tove. Tove ho le main buru mese le gaku pengge lau main buru barat lau gaku cakka sombak kolang poronga bangkong dakku ngelong aku ngelo temak ba mbau eta mone pajung tembau kuduhat ngari penguman ni kacuma ngusang ni karamau lesok nenggitulah tentarap tanah kolang lesok porong bangkong dakku sendong ata lebos andong ata kalo duhat ngari pengumah yang udah baru lonto golo kain beo lonto sondong kain baru poli gitu latan tone mai piring ko segalang nang galang nang boto ninap ni tenggalang datas ko kole sinduk inun kebor itu sendok ko dea rantang reha gurkhos rantang darembara bangkong daku oh kolevai rantang ragang tanah rawake melosang itu tuak begitu kole latan tone mai tove ho le main buru mese le gaku pengge lau main buru barat lau gaku cakka sombak kolang poronga bangkong dakku ngelong aku ngelo temak ba mbau eta mone pajung tembau kuduhat ngari penguman ni kacuma ngusang ni karamau lesok nenggitulah tentarap tanah kolang lesok porong bangkong dahku sendong ata lebos andong ata kalo duhat ngari pengumah yang udah baru lonto golo kain beo lonto sondong kain baru poli gitu latan tone mai piring ko segalang nang boto ninap ni tenggalang datas oh kole sinduk inun kebor itu sendok
Hodea rantang reha gurhos. Rantang darembara. Bangkong daku. Ya. Ho kolewai rantang ragang tanah rawake melosang itu tuak. Itu seborong. Itu serem benda. Oh iya. One maya apa gitu nih teh. Bangga gitu. Bangga. Bangga dua acara apa yo? Mata yo. Iya ente teh dukelas. Ya bola ketawa toming nih. Ah. Mapun mata. Iyo. Rovai kilo gaku. Kolong rovaku. Lutaku musim ayu kilo. Hati tipa. Moratang. Moratang. Itu buah apa itu Iya. lipa bau bangkong itu sebentar. Iyo. Saya kira jelas Iya. Kemudian Roy Lucu Toko gitu. Roy Lo Citoko itu. Roy Lucu Toko. One Roy Lo Citoko mangani pida do beti. One kain kilo. Nah gitu. Tuh kita manga Italian museum ini. Rundel bulas. Rundel bulas ntar nacan dari beti ponjong. Don kain bolot itu taramangan panden Roy Lo Citoko. Nah gitu. Roy. Roy Lo Citoko. Kucu itu. Itu apa pandai pandai gelong gelong. Paling gelong gelong. Pandai gelong. Betul cai kucu cai. Serunda bulu serenan cebar di beti ponjong pombolot pedang belang. Itu taramangan. Apa benda namanya? Ngance telu. Ngance telu ngance ca. Tergantung deh. Aime telu be manuk lambe. Oh, itu Roy Lo Citoko. Oh itu disebut telu itu. Manuk lambe. Itu. Manga tacan. Apa? Nah, ngance lah. Ngance kole manuk. Lelo bulu di mana? Tergantung hain kafe. Iyo. Pagat mana? Gitu, iyo. Oh gitu. Panen itu di. One baru. One molang. Jadi ya Roy Lo Citoko gitu itu kan. Jadi ya panen one lutur berarti can manuk one pan one Lo Citoko. Oh. Tan kudu Roy Lo Citoko. Iya. Gitu Roy Lo Citoko ya. Ada Roy Lo Citoko. Iya. Kemudian namanya apa ya? Takung asekai weki. Takung asekai weki itu ya. Sama. Ya, hanya me takku berarti takung itu kan betuan takung asekai weki hoga. Jadi ayah tak pandai gerak agu narote. Begitu korelatan calanggu copelo nekain kilo. Ame to pandai lite takung asekai weki. Tair gereja kan malaikat pelindung. Oh, malaikat pelindung. Jadi saya dadat diten ga asik begitu. Toe voe. Toe jinda toe. Bagian dari one ite. Bisa kalin lah sing panen asari. Iya, toe manong kalin. Cengkalin cengkau. Sama gutihang pe. Oh, sama tihang kolang. Apa valentang mene ni tega. Ai tadun tahu mene te valin tahu. One penting. Oh, itu tahu sih, sangen tahu. Takung ngasih kayak beki. Penting. Ayah medite wah ga. Itu yang mangaya don atau yang penting tega. Jadi ya. Tadun tahu pi. Oh iya. Pas ini tadun tahu. Lebulang kok kat. Bersyukur. Oh boleh nih, bersyukur. Pas itu gaya. Pas seminggu pandai lite tadun tahu gitu kan. Pandai takung ngasih kayak beki. Itu emang bawa beti pi. Bawa mata, tapi itu emang dendah itu kok gitu sampai ya. Iya. Itu mah.